وەکە هەر ساڵ شینیên bajarê Qamişlo di rojên berî cejnê de dadkevin bazara bi qesta kirîna pêdiviyên cejnê û cil û bergan ji zarokên xwe re. Tevî got liv û tevgera bazarê germ e û çalak e lê welatî gazinan dikin ji bilimbûna nirxê kel û pelan û pêdiviyên cejnê. Em hatine sûkê firaqna zarokê xwe re bikirin. Dilê Eydê û tiş bihane wala şeab feqîr hemû. دولار جي بهابو وعالم فقير غيرك عن داخل بشكي مساعدك بفقير عربكن وده معاشه مهندكه وتشت بهابونا معيشة زحمة شيبية ام هيفيتكن انه وقوتي واسعارها بشكي كين بكن وهاش ملت هبن وملت وضعوان كل تعبانه وەکە گۆچلۆ وڵاتی دادکەون بازارە پێدیڤین جەژنێ و جل و بەرگان وسا سەردانا بازارên سەوالداریê dikin bi armanca kirlîna qurbaniyên cejnê ta got goştê wan qurbaniyan li kesên hejar belav bikin. Kesên yên got sewaldariyê difiroşin li bazarê dibêjin sûk sist e û ne weke sala çûyî ye û sedem jî rewşa aborî ye. Bi Xwedê ne wek pare perê alimê tune ne wek pare îsal buhabûne û ên buhayî tefêm kir çawa ne wek pare çawa bê ne wek pare be. کەسانێک ڕەوشەکە قۆرق دەکەن نرخەکان گرانە و خەڵکیش ناچارە بۆ قوربانی بیان کڕن یاخود بۆ بۆنەکانی تر وەک پرسە و چەندین بۆنەی تر هاوڵاتیان ناچارن ئاژەڵ بکڕن بەو نرخەی دانراوە. Tevî wê rewşa aborî zehmet şîniyên deverê şwan nîyoresmên ji cejna qurbaniyê namînin mînakirîna qurbaniyan û pêdiviyên cejnê. Dara berekat Kurd Sat News Qamişlo.